u onoj inspiraciji koja možda može ili poteći iz van Crne Gore ili koja može poslužiti kao katalizator već nastalom sukobu. Na tome ja zaista ne želim uopšte da govorim o Slobodanu Miloševiću ovdje. Slobodan Milošević je predsjednik Jugoslavije, protivno voljama nekih od nas, ali apsolutno predsjednik Jugoslavije kojega ćemo respektovati kao instituciju, sve dotle dok bude radio u interesu Jugoslavije, u interesu Crne Gore, u interesu naših građana. Kada to ne bude radio, onda ćemo naravno pokrenuti odgovarajuće procedure na mjestima na kojima se to radi, a primarno treba da se bavimo sanacijom političkog problema u Crnoj Gori. Ja nigdje nisam rekao da je gospodin Bojović, ni da je bilo ko, nikoga nisam kvalifikovao petom kolonom u Crnoj Gori, nikoga, to ste vi ovdje danas kazali. A ako me iskreno pitate da li ima pete kolone u Crnoj Gori, ima je nažalost uvijek. Kroz istoriju i uvijek je radilo o glavi Crnoj Gori. Uvijek je nažalost radilo o glavi Crnoj Gori i zato smo nažalost došli na prag 21. vijeka da licitiramo sa tim hoćemo li imati državu u Crnoj Gori ili nećemo. I nadam se da ćemo sa ovim demokratskim izborima u oktobru i posebno sa parlamentarnim izborima početkom naredne godine definitivno tu dilemu skinuti iz dnevnog reda. Da ćemo znati da imamo državu Crnu Goru koju udružujemo u zajedničku državu po jasno propisanim pravilima i koju ne može pokušavati da podlo unitarizuje svako malo poneko, bilo odlukom Ustavnog suda koji se miješa u nadležnost pravnog sistema Republike, bilo odlukom ovog ili onog državnog organa iz federacije koji se bilo samoinicijativno javlja ili koji se priziva iz Crne Gore. Prizivanje arbitraže za poslove za koje je ustavno nadležna Crna Gora od strane nekih drugih izvan Crne Gore nije ništa drugo po mom dubokom uvjerenju nego rad na interesima protiv Republike Crne Gore. Zovite to petom kolonom ili kao god hoćete, to je već stvar političke terminologije. Zahvaljujem predsjedniku Vlade. U ime kluba sada, jer ste dva puta iskoristili, predsjednik kluba Demokratske partije socijalista Crne Gore Momir Bulatović, gospodin Predrag Bulatović. Gospodine predsjedniče Vlade, mi smo vas isključili iz DPS-a sa 2/3 prisutnih zato što ste prekršili nekoliko puta statut na toj sjednici koju ste sami napravili. Ne zbog destrukcije, da bi zatrli, kako vi kažete, sve za sobom. Ali to će, a mi nema razloga da ne vjerujemo u pravne institucije u Crnoj Gori, reći nadležni sudovi u Crnoj Gori i Saveznoj Republici Jugoslaviji. Možda vam ne smeta to što će odlučivati i sudovi u Jugoslaviji. Ne bih rekao, jer ovaj orkestar koji ste napravili oko Ustavnog suda, baš Saveznog Ustavnog suda, ne ide u prilog. Čitavu jednu kampanju neviđenu koja je napravljena na državnim medijima. Taj koliki je DPS? Recite glavnom i odgovornom uredniku, vi ili gospodin Miško Vuković, da proprate kamerom skupove. Bili smo mi sinoć u istoj sali gdje ste vi bili u Nikšiću. Imali smo samo telop, slajd iz Nikšića. Bila je kamera televizije Nikšić. Ali je vjerovatno odlučeno da se ne prikaže ta sala, jer smo imali istu salu gdje ste vi imali predpromociju, a mi smo sinoć izabrali opštinski odbor Demokratske partije socijalista Nikšić i razriješili naravno onaj koji podržava drugu političku opciju dužnosti. Milo mi je kad su kolege raspoložene. Izvolite. Ali gospodine predsjedniče Vlade, zamolite preko vaših ljudi da kamera bude prisutna tamo gdje gospodin Momir Bulatović drži skupove Demokratske partije socijalista. Podlačim, skupove Demokratske partije socijalista. Ali gdje je DPS, to će da kažu nadležni organi sudski u Crnoj Gori i Jugoslaviji, a ne vaša volja. I to je čista manipulacija kada ovdje kažete da vi nas nećete isključivati. Isključili bi vi nas veoma brzo da imate pravni osnov za to. I ne bi pravili sporazum sa opozicijom, nego imali većinu u Republičkom parlamentu. Daćemo spisak smijenjenih ljudi javnosti, ne vam, gospodine predsjedniče Vlade, i ja se nadam da će ovo što se sada u Crnoj Gori dešava definitivno u Crnoj Gori maći uticajne pojedince. Vi odavde i svi skupa vidimo Slobodana Miloševića, ne vidimo sami sebe. Ja mislim, gospodine predsjedniče Vlade, da je vrh Demokratske partije socijalista prije rasepa imao pojedinačno veliku moć.
i sada ima moćnih pojedinaca u Crnoj Gori. 5. oktobar nije presudan. To je prva tačka. Parlamentarni izbori, zahvaljujući ovome što se desilo, će stvoriti novu sliku. Ko želi da odagna jedan nezaustaviv proces demokratizacije u Crnoj Gori, to će pokazati vrijeme. Mi ne možemo to da uradimo i sve da hoćemo i mi to ne radimo. I još jedan put, oko uspravnosti Crne Gore i vašeg marketinškog političkog poteza da je politika